asizameni ukuthi siyiphushe bafethu MK sithi kuyiphusha nje kancane noma thina singasayizuzanga lenkululeko esathenjiswa yona yiANC as long as izingane zethu nezizukulwane sethu sikwazi ukuthi siyithole leyo nkululeko thina esathenjiswa yona asangayithola. Basibambezele kakhulu inkanza ukuthi basibambezele kakhulu vele kube sithembisa kusawo 94 silokhu sithenjisiwe wafika umsholozi wawenza umehluko baphinde bavuka umnyoka bamkhipha ngendlela abamkhipha ngayo kodwa phela kwase kusebenza imali ayilithezi olumanzi and imali ayilithezi olunenkume uyabo kwakufanele kodwa ake sibuyeleni yithemba ke njengamanje ukuthi njengoba sephinde wabuya umsholozi ngoba khona akasenzela khona ngelinye ilanga namhlanje usengakwenza lokho asenzela khona umuntu uzothi uyabheka usekhulile ukuthi ngathiwa mhlawumbe khona into afuna ukuyizuza kulabo ababeyitshela ukuthi wenza izinto ngenhloso yokuzuza usazozuzani ngoba usemdala njengamanje into esemsalele nje ukuthi asinikeze lokho angasinikeza khona ukuyosala kusiphilisa leminyaka esizoyiphila ukuthi uNkulunkulu uzosigcina ngasekho yena ngoba usekhulile yena usemdala usekhulile kodwa nje ukuthi ngathi mhlawumbe ungathi uma ucabanga ngemvotela ucabanga ukuthi uthi wena mhlawumbe usenzela ukuzunza wenzela ukuzuza nini ngoba phela usemdala ukhulile akenzele ukuzuza usenzela ukuthi noma uyahamba uNkulunkulu emkhumbule emhlabeni kube khona into azoshiya nayo esiyoma ngayo nje ubona nathi ngathi siphushe MK senze uNkulunkulu makuthi ukushaya isikhathi sokuthi asikhumbule ngoba ANC sibambezele kakhulu asishiye kukhona esinakho esikushiyela ingane zethu nabatabethu besale bekhululekile hayi lenkululeko thina esakhohliswa ngayo esagcina singayitholanga laba abanye ke lokho bavota ngo1994 angifuni nokukhuluma ngabo ngoba isikhathi esiningi angicabani khona into abangakwenzela yona ifunga eKZN cause bona bayinhlangano nje based eKZN so bawungekho eKZN into abazokwenzela yona ayikho nje into abazokwenzela yona ngoba into abazoyenza bazobheka locally ekugcineni futhi abezokukusiza ngalutho ngikutshela ngikhuluma ngento engiyaziyo mina ngikhuluma ngento engiyaziyo ngeke bekusize ngalutho bengakukhuluma nje abafuna ukukhuluma bekusho ngomlomo but ekugcineni bazogcina bengakwenzanga uvote futhi wena akunankinga labo nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe lesikhathi kuvota ngo94 babe savotelwa national naku province ke naku local so but njengamanje ukuthi kwabuye kwashintsha phangazi engicabanga ukuthi ukwehla kwamandla abo kwakhomba ukuthi ayikho into abangayenza and ayikho into abangayenzela eSouth Africa yikho behlelwa amandla uyabo baze bazodlulwa nango EFF abafonywe emva kwabo noma nayisisanganela nje kodwa nje baze bazodlulwa iEFF abafonywe emva kwabo uyabona ukuthi iqembu kuthwele idala kodwa kuneyindawo elingakhona ukuthi litholakale kuzona kuyinkinga lokho kushuthi alikho well mobilized o mhlambe linobu tribe njengoba ebusy bethi MK ine tribalism ekhona angicabanga ukuthi ngathiwa iMK ine tribalism mangabe kusekhona inhlangano njenge MK ezothi ifonywa ibe khona kuma provinces onke o9 angicabanga ukuthi ngane situation enjengaleyo kodwa kasethembeni esathenjiswa khona iANC asangakuthola sesengakuthola futhi sizokuthola.